Ia le tua. Ia vai o mau tusi le mata upul na tolu Ioane apostolo ia ole mata upu tolu. A fai o maua ia ole a tatou fai tau whaatasi ai wa o maua tusi na e alanga mai lea amene ia tatou fai tau whaatasi ai. O au le toia ina o lau tusi le nei ia kaio o le pele o le o te alofa wha maoni ai. Le pele ia e manuia i mea uma. Ma ia e malolo, wha pei o na manuia o lo wanganga. A wā ua tele lava lo fia ina ua o maile a uso. Ma whaai loa mailo wha maoni. Ina ua e savali le upumoni. E le aisa o fia i pe a o wha alongo ua sa vavali la wha nau le upumoni. Le pele Wa e wha maoni lava i mea uma o whaia e oe i le auso a toa matangata ese. O e ua whai loa mai loa lofa i luma o le kalesia. A whai e tifisa o soani i lo lato molianga e tusa i le atua. E le lei lau mea e whai. Wa ua lato o atu ona o lona suafa. E le Italia sina mea mainu ese. O lea e te tawai o na tatou Italia tangata whapena. Ina ia tātou whai mawhisoasoani i le upumoni. Na outu si atu i le kalesia, a o tio te rifi, o le fia sili ia te ila atou. E le talia i mātou e ia. O le mea lea, pe a ualuatu, o te whamanatu ai lana mio o loo whaia e ia. O loo tua upua mai ia i mātou i upuleanga. E le ngata foi ia. Ai le talia lava e ia le auso, e vavao atu foi i e loto iai, na te whaatea ina foi i la tou i le kalesia, le pele, aua e te wha o ao i le leanga, na o le lelei, o lea mi o lelei, ma le atua lava lea, peitai o lea mi o leanga, e lei loa atu lava e ia le atua. Ua longo leleia te me tiu e tangata umalava, a toa male upumoni. O i mātou fo'i, mātou te mori mau i ai. Ua o tau i loa fo'i e moni la mātou mau. Ua ia te au mea e tele tusi atu ai. Ai o te le fia tusi atu ia te oe i le vai tusi, male furu tusi. A wau te wha moe o le a vave fei loa i tā ua. Ina ia tā whetau tartalai. Ia te oe le manuia, o loo alofa atu, au mea mamae i a te oe. Ua ou alofa, u malava. Vi ia le tua, ia tamae ia vi ia oe lau upu, whaane e ina oe ona o lau upu. E fo i pea le whaafetai i a te oe, ona o lau upu o loo awa o ina ai i mātou i lea aso ma le aso. Mātou whaafetai a le nei a vanoa, mātou te whaanongolongo whaatasi ma ou tangata pa ia i lau whiau. E ti mai ai pea la mātou sāwalinga lo mātou matai. Wha ule li ie li wha fonga lau whanau, wha manatu fo i se upu lo mātou ta mai sa soasoani atu ai, soasoani mai lo wanganga pa ia. Maua aise mea le lei mo i mātou le nei tai au, vi ia lo suafa Yesu. Amen. O le whale tonu o lo tupu i e kalesia i ulua i sentuli o le tala le lei po ulua i taimi o le kalesia. Ua tele na wā ia whaia onga sese, whaia onga pepelo, profeta pepelo. E whewa i solo ma tau wha sese tangata ua tumbu i le upumoni. La tau te tau mawhai e whaali liu ese loto tangata ma le upumoni. I le Ioane mua lea le tusi al apostolo. Ioane mua. O loo la patai ai ia le apostolo o Ioane. Ia whaai tete i tangata ia. Whaia onga sese. A o sese. Tangata o loo mai e tau mawhai. E ave ese le ke riso moni lea ua mau i tutonu o loto tangata. Ma tā ofi maui o lato mawhauwhau. Ia aua lane i whaasese i nai le kalesia. Ile mata upu e lua o loo vaava ai ia Ioane ma whaapea atu i le kalesia. Ia o tau i loa tangata nai o mai ma o i whale o tangata.
o I whale o ainga. Ia o tau siaki po ni tapua inga moni, po se upu moni mai le atua o loo mai e mai. A whai e le ai, wha ama mao e se la o tau matangata nā. Aua tau te associate matangata. Aua tau te o atu i ai tau te o whaatasi pe no nofo whaatasi matangata nā. A ia o tau alo e se ai, mauna i ese, ne I whaoa le upu moni le to tonu le kalesia. I le mata upu le tolu. O lo tala noa ai Paulo, Ioane. O lo tala noa ai le apostolo Ioane. Ia va ai I tangata o lo whapena ona I to tonu o le kalesia. O whaafita auli la ia ele oni whaafita auli mai fafo. O whaafita auli e tupu mai to tonu o le kalesia. Loto I whale o le kalesia. To tonu o le mu o le whale o le tua le kalesia. O lo tupu ai le whaafita auli le whamai leo Ioane. Tusi mai ia kaio lea na tātou whaitau iai. Whamai kaio ia se i utala noa mua atu ia te oe. O na utala noa atu ai lea tangata nai noa ia. O le ingoa tangata lea tātou whaitau iai. Tio terifi. Tio terifi ia po ia ngā tio terifi. O le tangata la lei to tonu o le kalesia. Ua ia tau mawhai e vavae ese le upumoni mai to tonu o le kalesia. Ua tau mawhai e wha saa tangata o na o e wha atino le ngā luenga lea o le alofa. Ua tau mawhai e tutuli ese tangata ma le kalesia. Pe awa ai atu ua alo lofa tangata. Le mea alofa lea o lea. Hospitality. O le mea alofa la le nā le tangata lea o kaio. O kaio. Ua lawi loa kaio. Ona olana mea alofa lea o le hospitality. O lea. O le talimalo. Talimalo. Tātou uma e se tātou fie whaile mea nā o talimalo. E se lo fie whaile mea nā o le talimalo. Whapena la kaio. A whaisa tupu le mea lea I ulua I sen tuli o le kalesia. E au mai a fōi lea le sona I lo tātou vai tau ma lo tātou se ni turi. Se ia o I nā ai tātou tangata o le kalesia. I le tu ai ngā o langa e sava vali ai le kalesia. I le tu ai ngā vaai ai le kalesia. I le tu ai ngā whaalongo ai le kalesia. Le lana maua mai I la utama o loli le si manatu le nā o le raunga. O tangata e ola le upumoni, o tangata e le lei whaalongo le upumoni. O se au tūla e whaavaai ai tātou le nei tai au. Whaailoa le upumoni. Whaailoa le upumoni. Na whaafea o nei loa e le apostolo o Ioane le upumoni. Na I loa I ngā luenga kaio. E le mawhai e le upumoni na whaailoa e ia lava ia. E le mawhai e le upumoni o nā luatu tā lai ia lava. Ai e wha ngā ina le upumoni, le tangata ua ulu ai le upumoni ilo na olanga. E alu la e ta uatu le upumoni. Whaailoa le upumoni. O tangata uma lava e ola i le upumoni. O tangata ua mawhau tasi atu I le upumoni. O tangata ua lewa e lua e se ina o lato mawhau ma le upumoni. O tangata ua mawhau e mafuta I le upumoni. O le kalesia e fia e fai tau le upumoni. E tatalo le upumoni. E pepese le upumoni. E whaalongo le upumoni. O tangata na lea e manao iai ia le apostolo ai. Ioane. Se au whai aku ma whai mai Ioane. Whapena tātou. O kere lopo o kou mamoe po o kou whiao. O le mea la lea ua tūla I mai I. Malo Paulo. O le mea lea ua tūla I mai I. O le tele o mea le lei e whai ale tangata lea o kaio. O le longo fo I lea o talaanga o kaio. I ona pō nā o le kalesia. I ulua I senturi o le kalesia. O le mea lofa lea I le tangata lea o kaio. Le toia ina o le kalesia. Le tusi mai ai Paulo. Ia Ioane. Ioane apostolo. Le tusi mai ai Ioane. Fa mai o lana uo pele. O lana uo mamae.
O le pele lo na loto, fai mai ua o lofa atu ia te oe kaio. Ai se a ua lofa ia kaio. Ona o le upu moni lea ua longo mai i tangata na o i le kalesia kaio. Ua longo mai ia Ioane fai mai Ioane. E te sila fia le tangata ingoa ia kaio. So le fai aku o le anga le lei. Fai atu o le alofa. Kake ia ua ku mai lang ka avale ave au le si ku. Kake ia ua vala au mai e o e whaile lansi o i arviala. Kake ia whape na huinga le tangata leo kaio. Ele taimi lea na o lua tuai ila lo ile. Ma sina le wate ai e whaile mata upole. Soli, whai atu o le anga le leu tangata. Waka alu ko le fia alu e ai mea ai whale inga. O whai atu loa le isi whai au, whaamalia e atua. Whai atu inai tangata na. Se ukile isauki ai usau e a maile upole atua. O lava fo ile ai mea ai o le tino. Se ikoeva ai le kuspaia. I ke ua ai le mangava lua kue kuma i lumo le aonga e ka anguru. Ai le leile ai o le mea ai le tino. Ma ai le mea ai whale anganga. O kai o la. O le lei o la na tau sami le upu whale anganga. Ai le lei fo i le tufa atu i mea le tino. O le mafu anga le na e pele ai tele kai o i le tangata lea o Ioane le apostolo. O na ele aisa isi ele alu i o i le mea le kale sia le i kai o. Ele sau ma se tala fia fia. E le mamori mai a se tala e wha oli ai pea le apostolo. E wha ailoa mai ai i a Ioane. O lea la e tupu le upu lea no walu e lulu i o ia kaio. O lea la e ola le upu lea no walu e lulu le kale sia kaio. O lea la e tupu le upu o lea wha longo tangata o le kale sia le i kaio. I le upu. I le upu. Ambu ia lava o e kale sia. Whawhanga o le upu le lei. Whawhanga i tātou le upu le lei, tātou ta mā apostolo. O le lei la o le tātou whaalongo le upu. E avatu ai le tala i o le tātou apostolo malana whaletua. Le lei o kaio. Ai so se taimi ai fesili, ei tangata ele fesili lea, e loku ia o e ia sa kaio. Ma pau ale mea lo ngā whau ale o se mea le lei, o se mea le anga e o so mai. E loku ia o e ia abteniko msakaraka mesak. Pau ala tātou mawhau soli. I lopo se mea leanga le mea lea o le a. Ai ala o na iloa le tangata ua ola le upumoni. O lona whaatino ino le upumoni. E savari le upumoni. E tautala le upumoni. E tala noa le upumoni. E tatalo le upumoni. E moe ilea. Upumoni. Soli. O komo moe e le upumoni po moe upu ele moni. Haleluya, le ai sorry. O keia tato e kalesia. O le nei e kalesia le Brisbane Hosanna Church. O se kalesia e sava vali le upumoni. E fa alongo le upumoni. Ma fai le upumoni. I le tato talinga malo le ana umatunei. O ino uva ai le ata o le kalesia e fa atino le upumoni. E ola le upumoni. Ma sava vali le upumoni. Ma fa atino le upumoni. Whaatino mai ai oi whafoi oi pala aula e mika. Whaatino le upumoni alu mika keu whalelei anga la au. Gaku oso i whamahana i le spiko. Aisea, ona ole upumoni lau i te tonu le loto. Se i whaino atu i tangata le matango fie o le whaatoanga. Whapena le matango fie o le upumoni le. Alanga i tonu o tatou whale i le aso ma le aso. Tau mai i tangata i e tutu i le kāpaka. Aisea tutu i le kāpaka i le ao maripo. Ona ole upu moni. Ele ke e kukui o Paulo sa voi Paulo tutu o le sia fiafi. Ona ole upu moni le au tu tonu ia tatou. Pe ana le ai le upu moni. Kau ke o mai aka ko o pasifo alu fa pea alu because of the truth. It is in you and that's why you still keeping coming and look after the car park. O le mea na ue fia ai tūtū ka paka. O ngā o le upumoni. Ua moni le ke riso le to tonu i a te oe. Ua moni le ke riso le to tonu i a te au. Ua moni le ke riso le to tonu o le Hosanna. Ua moni le ke riso le a tātou te whaalongo i ai le aso, ma le aso, ma le aso. I le a pō, ma le a pō, i le a tae au, ma le a tae au. Ua moni o tātou wolanga. Ua tātou o e whaatino. O le mea nā tau ua i tangata le o kaio.
o ke whaale e iango le tangata lea soli. Ke le iango ke le ia kaio, ngā lo kiro kua wha pasi kaio. Ai inga ua feta lai mai lea nganga pa ia, wha mai koe wa ai ia kaio. To e tilo ia kaio, whai kaula kaio, ma e alu e whai mea ngai whai kaio. O le lui nā mo tātou, kilo iai, whai tau iai, tātou oi whai mea le whai kaio. O le mafuanga lea na tūsi ai ia le apostolo o Ioane ia kaio. O nei loa le le apostolo. O le toa tele i o kaio le whananau mai le lumanai. E lui tau i il tala lea ia kaio. Toa tele i o ka le sia laimana o miani tangata e pe o kaio. O tu la le tala i le apostolo o Ioane. O mai e ese le matautia o tangata le o kaio. E le ai se mea e whaale tonu ai le tau singa i mātou. Mantua o le tala noa i tangata ona o le whea ngai ngā ai le taime olo i senturi. O le toa tele i o tangata e whemalanga ai. O le au apostolo, o le au whai evangelia, o tangata e o e au ma whaamalama le upu. O tangata lana a o ina o, e le aini mea no nofo ai tangata. E wha moe a tali le leia e a inga, o a inga lana e tausia i la tau. Mantua le tala Yesu na whailona au soofo mai a Yesu, o mai o. Ta la ilo malo, ta la tala le ilo malo. A tau ulu fale atu ile ai e talia o tau se ainga. No nofo i ngā le ainga na e tau si i ate o tau. Ai a whai tau te o a me awale avea. Awale avea ni au tau tanga. Awale avea ni au tau tupe. Awale avea ni au kou ulu pua. Awale avea ni me ai. Awale avea lava se mea. Ave lava na aolea, to ai sea, to ai, a oso mai mea uli, ia ngā kā ele uli, ai le kā ai ulu tangata le o e kala iha. Pa mai leo Yesu a to wo e talia le rei o to tangata le na ai, ia o to wo fo lofa atu iai ma wha manuia iai, la tau te tausi i ate o to. Pa mai fo i leo lana whetalainga. O sena te asu atu sea, se ipu vai, i le ingoa, i lo ingoa, e le o lo ingoa le ingoa Yesu. O le asu atu se puvai le ingoa Yesu. E manuia fo i nā tangata. O le tāua la le nā o le olanga o le tangata le o kaio. O se tangata e tali malo. Fe mai le fai upo e whale, fe mai Ioane. Se ua o mai le ua. Bea la le ngai le anga maka le. E le maka o le. Sunga. E le ai sa fia e sili le nei pe a o whaalonga ua sāwa wali na o whanau le upumoni. E le o whaapea mai ia Ioane. E le ai sa fia e sili ina ua o mai le lei o lau pese. E le ai sa fia e sili ina ua o whaalonga le lei o lau worship. E le ai sa fia e sili ina ua o whaalonga i le whei o lima i lunga o le piango. E le ai sa fia sili ina ua o whaalongo ua sāwa wali la whanau le upamoni. E le o whailoa mai e Ioane le spiritual gift al tangata le o kaio. Ai o lana mea alofa lea e whailoa mai e Ioane i tatou. O le hospitality. Lima foai. Alofa. Anga le lei. Fia tangata o nei ka le sia ua alofa ma whaatino nei ngā luenga. Ia te au ma si o to olua ma si o whanau. Le anga le lei ma le alofa. E tau le lau ina atu lo o tau au foa. O te tali tonu ina. O lea lai folo ka kou i ngā kaio. Ia folo i pēr nei maa nei a. Fai pēr le tikairia kaio. E te iloa le mea le lei ai. Le anga fo i a o ina whaamanuia mai tangata ia o mai i tātou i tali ngā malo. Fa mai Yesu. A fai e sau le profeta. E te maua le tau i o le profeta. A fai e sau le fai evangelia. E te maua le tau i o le fai evangelia. A fai e sau le apostolo. E te maua le tau i o le apostolo. E ka le sia. O tangata uma ia nei i le splin lea na umatu. O tangata na ia i le fivefold ministry. O mea alofa uma lavalana. Lea ufa mea alofa ai. E maua ia i tātou le tau i. E le tau i mai lai ni tupe. A e tau i mai le upu o le atua. E tau i mai le upu moni. E tupu le upu moni i lau loto, i lau loto. I lau mawhau,
I lo tangata I tonu, lo tangata I tonu. E tupu ai wha manuianga ia, aisea. Leanga fo I lea e tea, fo ai. Lea te alofa. O nisi o taimi a tonu e tau mate lau sunga wa e wha apea ifo. Fai soo fo ingi mea. Fai a kuau ke lova aise kau. E fai a tuae le ango mai. E fai a tuae le alofa mai. E fai a tuae lai alukala ngoa o I le siva enga lai le o alolofa. Ai awane I ngalo I ate oe. Tātou te le I va ai I tangata. Ai o le te fai a o lo va ai I a Yesu malona fina ngalo. So, fai pea. Keep doing it, church. Fai pea lau mea alofa. Ua wha o loa I nai oe. Ua wha mea alofa I nai tātou. Anga le lei I tangata e o mai. Anga le lei I tangata ese. Anga lofa I tangata o e o lo oe. Avele upu o le tua. E o lo oe tā lai fina ngalo le tua. Le anga e sili atu le taui le nae maua e tātou. Nai lo le taui e maua e tangata o le lalolanga. A ola ina sau le profeta. Fai la unga wha profeta. Ua e manuia. A o ina sau le apostolo. Wha malama le upu o le apostolo. Ua manuia lo wanganga. Manuia lo loto. Manuia oe malo rolo tino. Uma le wha mai ia. Le wha manuianga le ave ia kaio. Mai. Le pele. Ia e manuia I mea uma. Ma ia malo rolo wanganga. O wha manuianga na e maua e le kalesia. O e anga le lei I tangata o le atua. O e fia e tali I tangata o le atua. A e anga le lei I apale. Ia. E anga le lei I tangata o le atua. A e anga le lei fo I lau sunga. O e anga le lei I tangata o le atua. A wale ku ua lo wanga le lei se I o woki o ngā whakinga o leo lo wanga le lei. Ai whaatino mai nei lo wanga le lei. Manu o usila sila atu I ate o haleluia. Haleluia. Ia le atua. A ue te tu ua le mea whaapea se I. Se I oti. E le to e au ngā. E le to e sila mai paulo I ate oe. O le taimi lava le nei. Tatou maua le maalosi ma le ola. Whaatino le mea lofa. Ua avatu e le tua I ate oe. Manu o maua le maalosi. A wale whaatua o ia lau foai. A wa fo I te ita pe a lau sa o atu lumanei le mta upu le foai. A wa te ita ai, ai alofa. Alofa I le foai. A wa ai alofa ma fai lau foai. E alofa ina mai oe le na foai mai lona soifua mo I tātou. A tumu I tātou le upumoni. Wa le lei le tātou foai I le ana le upumoni. A tumu I tātou le upumoni. E le misi lau se furuai. Ona o loa lofa I le upumoni. I pe gato o ese I lisi tama le o lava na tama o kaio. O le isi mea fia whai loa I tātou. E ui lava I na longo a le malosi ma le mana o le upumoni. A e le na tia I fo I le tangata I le o ola I le upumoni. E le na tia I fo I le tangata o lo nau e wha leanga le upumoni. O lo tau mawhai e toso le pā ina ia whaapongi sā le isi tu. Awane I mawhai tangata o na talia le upumoni. E ila tangata le ingoa I a Tutoatasi. O tangata la le whai mai le apostolo o Ioane. Na ou tu si atu I le kalesia whai upu iwa. A o Tutoatasi o le fia sili a te ila atou. E le talia I mātou ia. O le tangata le o Tutoatasi o le me le tupu tangata lea. Lea ko whai aku ngai ea. E fia sili. Wa vaila ia I tutonu o le kalesia ai ai fo I matangata e fia sili. O le tangata le o Tutoatasi ua ia le mawhaia na avatu ia le tusi. Whamai na avatu ia le tusi. E lau I luma o le kalesia. Ai musu le tangata le e lau le tusi I luma o le kalesia. E musu e whaamala malama I le kalesia le upumoni. Mawhai mea ia e talanoa mai ai le apostolo o Ioane. Lea na whai kaio. E le manao o tangata le o Tutoatasi. E anga le lei tangata I tangata o le atua. E le manao o Tutoatasi. E foa ini mea I malanga le au apostolo. Ma tangata o le atua le foa I whaaman malama le upu ma ta watu le upu tangata. Whamaia. E fia sili le tamaloa. He's a selfish man. E whaamau o lunga lo na loto. E alu ese ma le upumoni. E leo ia te ia le upumoni. Whamai le ngatai lea e whamaia, ua ia whaatea ese tangata I to tonu o le kalesia, o e fia le upumoni. O vaila le matau tia tele o tangata lea o Tutoatasi.
Ai no le ai asesi o tātou e fia ngi ka malo. O i fia ia teo te rifi. Ia vai le ai amasesi. Pe koe whaalongo le ia teo te rifi ngi aso. Ia wasi i hana uri ma. Wama ia sale vai aso le whai kau mai ar ke ngese kau whaalina. Ma wai teo te rifi. O le tangata lea teo te rifi le tangata lei. Ai o ngā le tūsia le apostolo. E au mai ai ia i tātou. E whai malu i tau le tātou sāwaringa. Ia tātou o ese ai i ala tangata lea teo te rifi. Ia tātou mātaala ai a mionga tangata lea teo te rifi. Ia tātou o ese ai aua tau te whaalongolongo i tāla teo te rifi. Leanga teo te rifi e maa lie ana tala e istaimi. A o mea leanga lai tala no i teo te rifi. E maa lie a o manongi leoti. E maa lie a o manongi sa vali e tuai seoni. Mea nā tangata leo teo te rifi. E ingi teo te rifi wape ngā wa e whaalonge. Le ai ate mea wape ngā e maua ia tātou. Tātou ngā o kai. Kai o mai ai. O kau le spiko la ia. Ka tēne a wawai le tele o lau kai o. Ai no teo te rifi. Awa kau ki o e whai mea ni tangata o teo te rifi. Whamai leo la apostolo Ioane. Ia se i o olu watu la. Ia o na face loa lea ma le lina. O lo tau tala le apostolo o Ioane i le pule fa apostolo. E sawa i fa sao mea i tonu o le kalesia. O lo tau tala i le pule fa apostolo sawa i fa malo lo tangata e le fitau ila la tau mea lai fai. O nisi fo i taimi e fai fa penal tatou ta mai una tau finga ma una tiu te fai. Ai a tatou fa alongo la iai. Talia ma le fia. Ai awa tau te tō mumu maonga i tua. Ai o penuma. O le pule le nāma le mana fa apostolo. E le na o Ioane. E ofo i a Paulo tatou fai tau le tele o tustusinga a Paulo. O le pule lea fa apostolo. Na mawhai ai o na fai i Paulo lana ngā luenga. Fa asao ai e kālesia. Fa atonu ai e kālesia. So se mea tupu o le pule le nā fa apostolo sa fa o ngā ina i taimi nā senturi nā lea i o mai lava i le taimi o tātou. A iai lani tangata wha apea i le kalesia. O le a le tupu la le upumoni. E le mawhai o na wha ai loa le upumoni pe a whai e iai teo te rifi tonu o le kalesia. E le mawhai o na wha ai loa le upumoni pe a whai e iai teo te rifi to tonu o se wha la potopotonga. E le mawhai o na wha ai loa le upumoni pe a whai e maua se teo te rifi to tonu o se ainga. Le anga e poloka ai le upumoni. E poloka ai le manuia o na o le upumoni. I le vai aso lea sa tartano ai ia Professor Williams i le mta upu i whaalinga. Na e wawa ai le ia i nā mata tau tilo iai. Na a mata mai ka le sia fitu. O whela ia Yesu. Lai to tonu o le ka le sia Yesu. I le mta upu mua whai mai o ane wana i lo atu tu ngā la mepa e fitu. A lai sa vali mai ia Yesu i to tonu o tu ngā la mepa. O lo i to tonu o le ka le sia. Leanga o Yesu e ana le kalesia. Ai ina ua whaaiu le mata upu e tolu, whai upu e luas fulu, whai mailo e a Yesu. Whaauta. O te tū ma tu i tu i atu le whai totoa. O le ale mea lea ua tupu i a Yesu. Ua tuli whafo e le kalesia. Tangata o le kalesia. Whapengala le mea lea tupu tangata leo tio te rifi. Ua ia le talia le upumoni ua tuli whafo Yesu. Male kalesia. Tau mawhai e wha muta le fia tangata le upumoni. Wha mai leo i le whaalinga le nā, wha mai Yesu. Mai. Ai se teo te rifi i, e whaalongo mailo u leo, matatala mailo na loto, o te alu watu i te tonu, ma te ai whaatasi ma teo te rifi. Whaanofo ia teo te rifi i lo una foa, e pei ona manu nofo whaatasi ma le tamā u le langa. O le ki le nā e whafo ai ia teo te rifi te tonu o le kalesia. Ia ta talalo na loto ia Yesu lea ua tuitu i mai. Se ia mai i eile manuia. Pea no whai atu ele eini teo te rifi nei e kalesia matango fie. Wa ana i eini teo te rifi. Ia ua waiaku o le eile piko, ua o le piko, waiaku o le einisi. Ai whawhetai i le moni o le upu o le atua o lo ola pea i te tonu o lo loto. O
O lo ola pea ia I tātou. Te iloa le whai mea le lei I le ngā luenga le tua. O se mea mātango fie te le lea. Whai mea le lei I tangata o le tua. I lea, tusia le. Tusia le luar Samuelu ia luar tupu. Luar tupu mta upu e whanai e le tala I ai. Elisaia. Sau Elisaia ai alu e whaile ngā luenga. Ai wawa I atu le tina le asu nema. Wa mai talo whae le tangata o le tua. Susu mai a se I whai star cup coffee. Ai aoi, o e vai a tangata o le tua le e te le whaau whale e whai se lua cup coffee. Wha mai lea o le tinale nei, I se ona to olua. Talo whae le tangata o le tua. Sau ama, afe mai sau ma. A pea, whai se mea maa nei a mo le tangata o le tua. O whai tātou se mea maa nei a mo le tangata o le tua. Whai se mea le lei mo le tangata o le tua. Tāo e whauso na potu. Mai tāo e whauso na potu le tūlea. O na tūlea iai masona moenga. O sana lau whai tāo aia na tusi. O se no foa e no foa ima whai tāulo na tusi. O se mōlia. E wha malama ai le taimi e whai tāo aia na tusi. Ina ua fesili e le saia I a kiasi. O le a se mea e mana o mia le nei a inga. Whai mai kiasi. Ele ai se tama le a inga. Altina. Wha mai loa e le saia. Wha pe ngei kausanga lea. Ua e sapaia le tama. Wha manu ianga e maua mai le hospitality. I le foai. Anga le foai le nei tina. Ana le alofa le nei tina. Whau le potu e no foai tangata o le atua o mai e tā lai le tala le lei. Ma whawhanga I tangata o le atua. Ma wha amoe le lei moenga. Whai se poku ai whai ma se moenga. E lea o ngā le poku ai lei se moenga. Awar wha amoe la lo tangata o le atua. Wha amoe lunga moenga. A watu masona no foa. E nofo le le iai ma whai taula na tusipaia. Whai masana la mepa. Wha amala malama ai. Ta ua tele le hospitality a kaio. Ta ua tele le tato walolofa I tangata. Ai le ngata I tangata o le kalesia. O tangata ese. Mai a ua maua le tama. Mafua mai sea. Mafua mai le tali tonu I le atua. Le whatua tua I le atua. Fa pena oe kalesia. Fa pena fo ia. A tonu e le o iai sau tama. Ai o le tū whale nganga. E wha nau oe le atua au mai ai mea le lei mo lona malo. A tonu ele o iai se tama ia te oe ai o le tama lea o te mana oe wha iloa atu whale nganga. O mea alofa whale nganga e tōina mai ele atua mo oe mo au. Ina ia wha nau wai tātou. Wha nau mai le alofa. Wha nau mai le oli oli. Wha nau mai le file mu. Wha nau mai le mata alofa. Wha nau mai le anga le lei. Whanau mai le ngā o ia, whanau mai mea le lei umalava. Ai sea, o na o lei to tonu ia te oele upamoni. Because of the truth is within us, then God will produce everything for you. O so se mea e te mana o ai e te maua ai sea, leanga o le upamoni lei to tonu ia I tātou. E te leto e ita, te leto e to mumu, ko mumu ai, ko mumu lei kiki. E te leto e whai upu fua I le isi o uso a tangata. E tau te tala noa I ai ai leo ni tu fo I e leanga. Tau te tala noa I ai se au wala li liu mai ai le upu moni. Oa mai tātou e kalesia. O leo te iloa. E sen manuia o tātou kalesia. E sen manuia o e kalesia. O na o lou whaalongo I le upu moni. Ia le lei le tātou whaalongo le upumoni, le anu whai mai e loli. Le lei le whaalongo le upumoni. Ia e iloa le lei, le upumoni ma le upu e le moni. O nisi taimi e pei e whei lafi mai le upu e le moni na le upumoni. Wha mai le apostolo Paulo ea, e o mai ia mea o profeta Pelo, e ofu mai la tau I ofu o le malamalama, ai le o ngelu o le malamalama. A tonu e whei lafi mai le upu e le moni le istaimi, tau mwhai whaase se tātou, ai o kaio, e ui lava I na vai atu I le whaale tō nungo le a mio a te to rifi le whai, e le I vai ai le upu moni te tonu I a te ia. Sa tupu pēr maola, ta ua lia o le vai le upu moni e ua le vai tangata.
E taun tātou vai tangata langa leo tu sila atu ia te o tau sila mai fo o tātou oa. O tangata. O tangata. Ai tā ua le focus a tātou i le upumoni. Ia Yesu. Wai ke waairo tangata ia. Wak foi wale. Ia. Ngawa i loa. E kale sia. E kale si ai ale Hosanna. O oe o kaio. O oe o le kaio fai mea le lei. O lo nau tangata e fia maua oe. Te iloa e nau ia tangata e fia maua ia kaio ma le o langa o kaio whataitai ia. Ai a whai ele ai se upu moni i to tonu i ai tātou. E le mawhai o na tātou sāwa wali le upu moni. E le mawhai o na tātou tala noa ina le upu moni. E le mawhai o na tātou wola ina le upu moni. E le leile i ai o le upu moni i ai tātou. But it is much better to translate the truth into action. E le leile i ai o le upu moni i ai tātou. Ai sili ai ona whaali liu lea upu moni ai tātou i ngā luenga e whai i lea aso, ma lea aso, ma lea aso. E manuia ai si o ainga, manuia ai na i o walo ma tātou whanau, manuia lau e kalesia, manuia i tātou umalawa. Ona o lea. Upu moni. Aua e te tu lafo ia le upu moni. Aua e te lafo ia le upu moni. E sua malia le upumoni ia i latou ua moni ke riso i o latou soifua, ma o latou o langa. Po o le ale matautia o le upu e alu atu e ti ngā e sua malia ia te ia le upumoni. Po o le ale onga le upu e alu atu e sua malia ia te ia le upumoni aisea. Le anga o le stari le upumoni, tilo le upumoni, tatalo le upumoni, va ai ngā luenga le upumoni. Yesu ke riso lean au ina mai mo tātou. Yohanes furufafo i upu e ono masani ai tātou, ma Yesu o au nei o le ala upu moni ma le ola. A le ai se isi e ui ate ia. E le mawhai ono i atu le tama. Ka le sia, whamanuia le atua i ate oe. Whamanuia le atua i ngā luenga whai ma fuafuanga. A whai o kau stak o i se isi vaena. Wha atua tua i le upu moni. Tali tonu le upu moni. Wha moe le upu moni. E tau nu manuia ai lau fōlau. Ona o le upu moni. Awe te whaalangolango i tala tangata. Awe te whaalangolango i tala o mautua. Ai whaalangolango pēr i tā ue le upu moni. Whamanuia tele le atua i lau whaafonga. Manuia lo vai aso ona o Yesu. Amene. Amene.